वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सुनसी? ठीक हो अल्लाह करे हमेशा खैर होवे, खैर दी खबरां होवन, खैर होवे पाकिस्तान दी वास्ते दी खैर। उठे के लम्मे दी खैर, चुंदा ते गोठे दी खैर, बाहर मार दी खैर सुनसी, जमीन ते आसमान दी खैर, मुल्तान ते सोने पाकिस्तान दी खैर। बड़ा अपना मेज़बान अजमल खामोश यानी हर दफ़ा कहीं ना कहीं हवाले नाल हाजिर होने प्रोग्राम पसंद सजना की संग संगता कोई ना कोई मेहमान कोई ना कोई दोस्त गाल मुहार प्रोग्राम रात पसंद कोई सियासी नहीं कोई गैर सियासी नहीं गाल मुहार रात का जीलिया रहना चाहिए जमाने का अवसर को इकट्ठे हो गए हैं गरीबी का बाकी होंगे मगर दारो तो अपना तारुफ आपने बेशक मगर कोई दोस्त नवे आए उनका फेसबुक पे उन्हें नाल तारुफ उनसे नाज बागड़ी अस्सलाम वालेकुम नाज जी नाज से ठीक हो नाज बागड़ी को दे दे क्यों सही नाज बागड़ी से ठीक हो वहाँ क्या हाल है तेरा नाम क्या सुना मोहम्मद सफदर ताल्लुक बागड़ नाल है जनाब सफदर इसरार से अस्सलाम वालेकुम सलाम फहीम वफाज अस्सलाम वालेकुम सही खैर ना तो फहीम सही अब्दुल रज़ाक ज़ैद सही अस्सलाम वालेकुम सही खैर ना हो जियो जवानी मानो सुन सी कैमरा वाला घूम के बाकी दोस्तों जाता पे मौला कुचर के वेलकम करना है तमाम दोस्तों को ग्रेट पंजाब नर्सरी याद रखो सराय सिद्धू इधर मौजूद हैं सूफी मोहम्मद नवाज नाजू दवा खाने वाले सूफी मोहम्मद नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट रखो सस्ता मियां खदर अब्बास सरकार से अस्सलाम वालेकुम सब ठीक हो सबसे पहला सलाम तो नहीं किया माफी चाहने क्या हाल है खैर ना अल्लाह मौला कुछ रखे साड़ी पुरानी सहेली पुराना दोस्त मेरा भाई मार रियाज हराज अस्सलाम वालेकुम आप सब ठीक हो कुदरत ने मेल किया सारे शहर भी कटे हैं सुनने वाले भी कटे हैं गाल मुहाट रहते हैं यानी याद रखो पूरा पाकिस्तान सदमे छे दोखे छे केड़ा दोखे सैलाब का तौसा पूरी पट्टी तौसे जी मेरा इसमाइल खान को लेके तौसा वगैरह वगैरह जितना भी इलाका है वो हादसा वो मामला देखे नहीं जा रहे अल्लाह जानता पे ना सी लफ्ज़ में बयान कर सकते बस्तियां तबाह हो गई मकान हाँ कोई वस्ता हा बाल माल डंगर जानवर कोई शायद बच्ची नहीं यानी कि वो निशान भी मिट ई दुख असा उन्होंने मजलूमा उन्होंने दुखियां के नाल हैं इकट्ठे हैं उन्हें साड़ी आवाज़ हुकाम बाला तक अपने अंदाज जाती हर दफ़ा की रह जाने हैं हुक्मराने को सोचना चाहिए अपने कशमकश को छोड़ के ये सीटां आदियां जांदियां रासन मियां साहब मगर अवाम के नाल रियाया के नाल हुक्मरान चंगा रियाय ना हो तो सरदार कहीं करते अल्लाह खुश रखे बंदे नो एक शेर के नाज बागड़ी सही अलाइसो जरा ऊंचा पूरे जोश नाल अलाइसो अल्लाह करे सानू थोड़ा साडा याद आ जस जेड़ा सलाब के हवाले नाल कोई कलामत आकरे सो सलाब के हवाले नाल अगर है तो नहीं तो अपना शेर अता करे सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लजपाल बनते खर्चे हुंदन बिल तख्त हुकामने बंदे लजपाल बनते खर्चे हुंदन बिल तख्त हुकामने बंदन घर माल कुजा जन जान दे करके मेरा सजन लुटामने बंदन सजना दे ना दीदार दी खातिर गल मणके पावने बंदन सदा बख सलामत नहीं और दे कदी कासे जावने बंदन वाह नाज पगड़ी बाजी में पे यार सुनाओ बाबा झोल झोले खुले वतन के मेरियां दे प्यार का इंसान कोई नहीं झोले खुले वतन के मेरियां दे प्यार का इंसान कोई नहीं अज वो दिलों पे ना दुनिया जेड़ वहम गुमान कोई नहीं और असा ना दे मुस्लिम बन गया है सानू कबर ध्यान च कोई नहीं उससे बंदे ने बैठा कि शहर दसींदा जड़ा आप ईमान च कोई साडे
ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਰੋ ਨੂੰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਯਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਰੋ ਨੂੰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਯਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੱਟਿਓ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਣਾ ਨਾ ਯਾ اور بے برمے یار شریکہ میں سر سٹ کے وسنا نہ یا مر ونجا سنگت دے بارڈر تے بیڑ چھوڑ کے نہ سنا مر ونجا سنگت دے بارڈر تے بیڑ چھوڑ کے نہ سنا نہ یا کہ نئی نئی علم جو میرے لگ دیاں دا مٹو ختم سلام ہو ونجنا ہے باقی صاحب مہربانی کر سو سنن والے تمام دوستاں دے نظر کرے سو کہ جتنے لائیو سن رہے ہیں انہیں نظر کرو تسی آپ بولے سو ائی خدا نہ مانو انہیں نظر شیر سمجھ فرماؤ کہ نئی علم جو میرے لگ دیاں دا مٹو ختم سلام ہو ونجنا ہے ساڈے مخلص سنگت پڑی ویسی اپکنج بدنام ہو ونجنا تو مک ونجنی سانج حیاتی دی تو ساڈا برم نیلام ہو ونجنا ہے اللہ کھا کے نہ اگنو سر نہیں پیجو نہ نمک حرام ہو راز جی میں جوان میں سامنے تھی بسوں نے کیا ڈاکٹر کو اصطلاح دے حوالے نال کہ ساڈا پوریا لوٹ گیا زندگی دا واہ 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 جیو زمانے مانو تمام دوستوں نو ویلکم کرنے ہیں لائیو آمنے والے دوستوں نو سلوٹ پیش کر رہے ہیں لاز باگڑی سلوٹ کرتے پیو صحیح سارے دوستوں نو محبت و سلام نام انشاءاللہ فردن الاؤنس کر سائیں فل وقت گال لگا تو بلکہ ملتان لائیو سندر پہ روک کے ساڈا پوریا لوٹ گیا زندگی دا ساڈے مال دے دانے لوٹ گئے ہیں وانگو منگتے ہیں در در پھرتے ہیں ساڈے سال دے دانے لوٹ گئے ہیں کہیں بہن دا ویر کھڑی گیا ہے کہیں بہن دے گانے لوٹ گئے ہیں جڑے اور بولو نہ سکتے ہم ساڈے بال میانے گزر کے مالک کائنات اللہ ساڈے ملک تے ساڈی قوم تے رحم و کرم کرے اتو بارشاں ہو رہی ہیں کلوں دریائی پانی وستیاں دی وستیاں لے جان المان حکمران جان جاؤ دیدیاں اپنے بڑے گھر چلے میرے خدا نے گل ذہن چ رکھنی ہے 5 کلو آٹا دے کے 50 فوٹو بنوائی ہو مہربانی صحیح یعنی نہ وقت 70 روپئے کی شیر عطا آپ خیر ہیں 70 روپئے پہلی دفعہ سن گال موہڑ شامل کہ جیڑی لکھی ہے رب سائیں اوتا ملنی ہے باویں ڈھیر تے باویں تھوڑی شاباش جیڑی لکھی ہے رب سائیں اوتا ملنی ہے باویں ڈھیر تے باویں تھوڑی کانٹ پور تے سجن دی بیٹا ہاں میں نظرے جتھو توڑی شاباش سدھی کراں تو سفر مردا ہاں شاباش گل لگدی ہے سجن نو کوڑی ہن اس بارو یار بنیندے نے جو ڈھیر گزر کے رہ گئے جیسا کدا کوئی سکھاں دا نام لیا ہے گلا آپ کریندا وطنا ہے ساڈے پیار تے چنے ہوئے کتھاں نو کیوں سجن کھڑیندا وطنا ہے شاباش ساتھ دس تے صحیح کہیں نفرت آئی ہے ہاں ساتھ دس تے صحیح کہیں نفرت آئی ہے کیوں یار جڑیندا وطنا ہے جڑے ہاں تے سکر سندا ہے یار کھڑیندا واہ سب واہ جی میں کہ بگے بنجو موتی سان قدم تو یا گال تو یار دکھائی بنیو آ کوئی بار مہینہ کبھی کو تسوا تھا تیرے مبارک لائے بنیا رکھے حوصلہ میں چن حاتم سا یا گال تا میں سمجھائی بنوا تواڈا جان تو سفر کوئی نہ ہوونا گال تے واری لائی بنوا شاباش شاباش سفر شاباش بندے خاص توام دا ہو ویندن جدا پیار چ رولے پمدن بندے خاص توام ادا ہو ویندن جدا پیار چ رولے پمدن اڈ ویندیاں نیندراں اکھیاں توں وات کدا سکھ دے سمدن تے جیڑی شاید سفر بیج کڑی وے اس سے شاید بوٹے جمدن پارے دتے کدی نہیں وائی تک واتن قسمت سمدن واہ جی میں سفر سے نوجوان لکھا رہی سفر اپنا خوبصورت کلام عطا کرنے پہ ہم ایک واقعہ پچھلے دنوں ہویا ہے ساڈے ریاست دے اندر انج ہوندا پیا ہے معافی منگو اللہ دی بارگاہ ہے یعنی ظلم جدوں حد تو ہوتا ہے تو مٹ جاتا ہے فیصلہ بات کا واقعہ سر ویڈیو دیکھی جدوں آدم دی اولاد نال کریسو کتنیاں چٹاونیاں ظلم دا اس طرح نظام ظلم ختم ہو
ਬਾਬਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਕਾਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਚਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੁਝ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਗੱਟੇ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਪੋਸਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਚਾਰ ਮਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਹਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, पैसे होमण चार जमानत हो जाती है। मैं साहब पैसे होमण चार जमानत हो जाती है, गुंडे होमण यार जमानत हो जाती है। जिहो जिहा कोई मुजरिम होवे कोई गल नहीं, बैठे हैं सरकार जमानत। सही गल जिहा भी कोई मुजरिम है कोई गल नहीं, बैठे हैं सरकार जमानत हो जाती है। अगर शेर बड़ा सख्त है पुलिस के बारे, मगर फिल्म ना कर दे क्योंकि फिल्म में पूरा पता है। मैं प्रकाश करता जनाब फ़हीम आकाश ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰ। फ़हीम आकाश बिस्मिल्लाह। वंज कासद घर सजन मेरे दे ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਉਲਫਤ ਦੇ ਹਾਏ ਬੈਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਉਲਫਤ ਦੇ ਚਾ ਚਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਰਾਹ ਰੋਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਸਕੇਂਦਾ। घर आया दी है इज्जत करेंगी निक्की निक्की गल तो रोस वंजना रोल ढेर वधावने ठीक तो नहीं। क्या बात है। मेरे सार तो दिल पर कोल अपने साथ गैर बहावने ठीक तो नहीं। मैनू अमदा वेख आकाश दा चंद ते ताक वलावने ठीक। वाह वाह बस क्या बात यार। परदेसी लोगों का एक शेर दौड़े था जैसे रहंदे परदेसी आवे परदेस गियों तो कोई ना चिट्ठियां गलियां हाय हाय कां बोले ते मैं राह वेखां ते मैं दिल नू रोज तसलियां। शाबाश तेरी मूझ को लू हां बुढ़ वंदा है अखी बुक बुक रोवन जलियां। हाय तेरे बाज आकाश में कमली दा सुंज वेड़ा ते सुन। हाय क्या बात क्या बात आकाश के चिट्टे रंग ते एडा मान न कर, चिट्टे रंग ते एडा मान न कर, ए रूप ते रंग नहीं राणे। इंज सिर ते तू वड्डा नाज करेना है भाई नाल ए संग नहीं राणे। बख्तां दे दिल पर झोंकियां विच ते रोज रंग नहीं राणे। आकाश जवानी ढल वंजणा है तेरे सदा ए ढल नहीं राणे। शाबाश आकाश क्या बात मेहरबानी लाइव भाई जफर इसरा से मिलन जिते तशरीफ करना है करता हो के मुलाकात हो गए आसे, मगर हालात ने नहीं मिलन दिता। आज अल्लाह की तरफ आई ते मुलाकात थी, असी ना शुक्रिया अदा करना है भाई जफर इसरा से। वेलकम जनाब दी मोहब्बत नु सलाम। अपना कलाम अता करे सुनो सी आप खूबसूरत शायर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही के इयो चाहना मेरी आदत बन वंजे मेरी जिब ते दरूद दा खजीना होवे। वाह सुभान अल्लाह। इयो चाहना मेरी आदत बन वंजे मेरी जिब ते दरूद दा खजीना होवे। 24 घंटे मेरे दिल दी मुंदरी दे विच मिठे मदनी दे नाम दा नगीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे तन दे उते खुशबू दी जगह काली कमली वाले दा पसीना होवे। राती समा जफर जदा जाग वंजे मदीना सुभान अल्लाह। क्या बात रहमत दा भरिया खजीना विखा चा नूरे मुजस्सम दा सीना विखा चा। इल्तिजा है जफर दी तेरे अगू मौला मरण पहले मैनू धुप गुरबत दी बेहतर है लुट मार आले मैनू धुप गुरबत दी बेहतर है लुट मार आले बख्त दी छां तू। वाह बने कैम जमीन खानी हदियों कहिवा हाय वाह वाह ते भाਵੇਂ थोड़ी चा देवे अल्लाह इज्जत दी देवे कट्टा जुमले आप जुबान तू
بان ایو جیا پچھوں مجھے کرونے جتنے بھی سفر جہاں ہائے جی میں سفر اسرار سے ہی جی میں پہ یار میں قاضی غلام اور لائیو سنتے پن قاضی صاحب کمال مہربانی جناب دی محبت کہ ایک پل دا ظفر وسا کوئی نہیں بندے سال دے دانے رکھ دن ہائے ہائے ایک پل دا ظفر وسا کوئی نہیں ہائے ہائے بندے سال دے دانے رکھ دن کہیں پا لیاں ماڑیاں کوٹھیاں بنگلے کئی فقط اڈانے رکھ دن تے خود غرض انسان تا ذہن دے وچ پتہ کہ رب جانے رکھ دن چنگا کر کے چھوڑ جہان وجائیں اے سوچ سیانے رکھ دن اس دور انسان پھٹ بندہ کوئی نہیں جیڑا لوڑ دے ویلے نہ پکڑے اس یار مکار بچوان اور سنگ پھٹن دا ڈر ہووے ظفر اسرا ہر قول اقرار تو بچ من مویا بعد بھی نسل بھریندی رہے ایڈے سخت ادھار تو بچ من ہائے ہائے جی میں ظفر جی میں کہ کنڈ تیری نہ لگن کدوں دیساں سانو اپنے من وچ لکھتا صحیح لکھ پیار دے ہک ہک جملے وچ مجنوں دیوانے چ لکھتا صحیح شاباش جینوں پی کے غم بھول ویندے ہن سانو اس میں خانے چ لکھتا صحیح جینوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر جاویں اس خواب سہانے چ لکھتا صحیح تیرے پیار نو بہت وجہ سکنے ہیں کسے یار بہانے لکھتا صحیح پر ہوتے آندے لکھتا صحیح اور سانو پیار دے زمرے چ لکھ نہ لکھ ہاں ایو کافی ہے سانو ظفر اسرا لکھ اپنے دل وچ بانے نفرت دے کسے خانے چ لکھتا صحیح آخری تھوڑا بسم اللہ کیا بات ہے کہ جناب جیو میں عرض کر سکے سائے کٹھائی ہجر دی چھریاں نال ہن بس کر سجون تجیوان واہ شاباش سائے کٹھائی ہجر دی چھریاں نال ہن بس کر سجون ٹھلیون بے جرم مرندا وطنا ہے میرا دالا شیر جلی بھروسے کر نہیں ڈھیر غریباں تو جیڑی رانجے یار تو پیون پتہ کوئی نہیں ظفر اس زندگی دا سٹ پاوے سجون منیون کہتا جی کہ روس کے سونا ہاں میرے تو سر جچاویں تے مرنا ویسا شاباش روس کے سونا ہاں میرے تو سر جچاویں تے مرنا ویسا میں اگے درداں دا کٹھا ہویا جے تو روواں تے مرنا ویسا جی میں ظفر جی اور میرے جیندیاں شریکاں دے وچ ظفر تے ہمیں تے بچنا کے ہے اوے گھسڑ کے تینوں ساڈ میں ماراں جے تو نہ آویں تے مرنا جی کمال مہربانی ظفر اسرار سے لائیو سنتے پہ ہو ریڈیو سنتے پر مقام جامعہ والا اپنا پروگرام علی خان سرکار صاحب کے خاموش ہے خوبصورت شاعری سنن چس آندی پئی ہے ساڈے سلام پہنچے اور سنگت نو خاص کر ظفر اسرا اور بھائی آکاش جیو جوانی مانو مار جان سرکانہ سے آپ امتیاز اسد سے واجب آپ سینئر آدمی ہیں قلمکار ہیں نہ تو تعلق فنوال نہ لے کوئی بھی گورنمنٹ کا پروگرام ہوگے تو آپ پیش ہوندے جناب امتیاز اسد سے مولا جناب نو اور اس دے وے سدا سلام شاہد چودھری شاہد سو سائیں بہت کچھ لکھی پین مگر اسی سلام پیش کرتے پہ السلام علیکم وعلیکم السلام سو سی خوش رہو جناب چودھری شاہد سو سی مہربانی مار اسد ہراج سے جناب آپ صحافی ہیں آپ کو تعلق روزنامہ و صاف ڈاکٹر محمد اقبال مہربانی کوئی دوست نے اگر نہ رہ جیسے اسی شروع نہ ہونے پیچھے نے پورے پیسے جی آتے ہیں دوستوں کے نام روز کرتے بیٹھے ہیں برتن برتن بھی واپس ہیں جانے کسی طرح مان ہے خیر میں دکھ دے بتا دکھ نہ کوئی دکھ نہیں دکھ ہے تیری بے تقیائی دا مہربانی کیا بات ہے کیا بات کمال ماشاء کیا بات کمال شہر پیٹن جنہوں نے سننا ہے دکھ دے بتا دکھ نہ کوئی دکھ نہیں دکھ ہے تیری بے تقیائی دا آیا کوئی نہ ولدا تھک پہ ہیں گل گل پیغام رسائی دا ساری زندگی کون ڈھنگیندا ہی دریا خاموش خدائی دا تیری بے تقیائی دی کھیڈ دے وچ بن گئے ہیں کیا بات سلام جناب شاہین حیدر سائیں سلام تھی وے سائیں مہربانی ویلکم سن سی صوفی محمد نواز دا درشن کرسو سینئر شورا آجا بھی بیٹھن
پسے پردہ نہیں بلکہ سکرین تے بیٹھن صوفی محمد نواز نال گال مہاڑ کرنے پہ ہیں صوفی سے کوئی سسی دا توڑا کہ اپنی گال کو جیسے سے دربان کیا بات ہے جس چمنی ہے پرانی شاعری صوفی محمد نواز پیش کر دیتا ہے بس کچیاں نال نہ لانی جڑے میں نوکری او سردار جی میں صوفی جی میں تے جڑے ازل تو کچی وارث ہیں میری زندگی دے او مختار بانے ٹولن ریت کرم تے بانے بچے میں من تکیت تے خانہ دی بن دو بنتے جی میں صوفی جی میں کیا بات خیر ہو واہ بڑا کلیاں ٹیک کے اٹھدا ہاں اے بھی سجنا دا احسان واہ یہ بھی سجنا دا احسان بڑا کلیاں ٹیک کے اٹھدا ہاں اے بھی سجنا دا احسان تے پے سجن مرن جی میں تے نویں پاسکیاں ڈھول دے درداں وچ میرے واسطے جگ ویرانے یاسین اچانک مر ونن ہے جٹ دا میں کیا بات کیا بات بات کتائی سچائی سے جاری ہے واہ 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 ہاں شان حیدر سوری صحیح نہ اگر کوئی غلط ہو گیا تو لائیو وچ بولنے تھی سکتی غلطی تھی گنجائش ہے اسد ہرائی صاحب لیکن جیو مہربانی مار صاحب جیو صوفی صاحب تھوڑا تا کرن پہ ہاں کٹنا دا توڑ پیش کر دیں ہاں بتا تلیاں ٹیک کے اٹھتا ہاں رپیٹ بڑا کلیاں ٹیک کے اٹھدا ہاں اے بھی سجنا دا احسان تے پے سجن مرن پاسکیاں ڈھول دے درداں وچ میرے واسطے جگ ویرانے یاسین اچانک مر ونن ہے جٹ دا ہائے کیا بات یاسین اچانک مر گئے کوئی پنجابی جی میں بلوچ ظالمائی دا کوئی دوڑا مال مہربانی صوفی محمد نواز پہلے تعارف کی چکا ہے ہر دفعہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں انہوں محبت سے سن سے نازو دواخانہ انہوں نے دواخانے کا نام اساں رکھا ہے نواز نہیں نازو دواخانہ متی تل روڈ سرائے سے جیو جوانی مانو مار مظہر سرگن سے کو گال موڑ کرے سو مار سب تسی مار ریاض ہرائے سب کو گال موڑ کو یاد واسطے کو چلا پروگرام کینے لگا تو very مگر دکھ اندر تو کھا جاندے باہر تو کھا جاندے دکھاں دی ولیٹ وچ انج نہ ہو بول اللہ کیتا کرو دوستاں دے نال رابطہ رکھیا کرو دکھ ونڈی جاندے کہیں نوں صرف دکھ سنا ونڈا کیا بات سونی ورنہ بندہ علاج نہ کر سکدو ہوئے صرف سن لوے تو دکھ سنا ونڈا دا دکھ ادا ہو اس واسطے مہربانی کیتی کرو بندے دے ہتھے نہ پے کرو فون تے بھی تے اومے جتنے دوست لائیو آندے پن ویلکم جناب دی محبت نو سلام آخری شاعر عبدالرزاق صاحب آپ بانی ہیں صدر ہیں آل پاکستان گال بہاڑ بھی کرے سن تے کلام بھی عطا کرے سن بسم اللہ بھائی عبدالرزاق زاہد سے دو انگلی اسمان کتاب دے خالق اساں کینے دا شعر الائی رہ جانے دوست نال استاد نسیم ہوشیار پوری نے دور میں شعر سنایا میں برامے تو دیر سونا ہاں میں برامے دے نال نہیں کردا نیک نامے دے نال نہیں کردا وغیرہ صاحب ایسی دس ہے تو شعر بھی سنتا ہے انہیں دی گال بہاڑ مارک میں بہت سے تجھے محبت تیرا پیار کیوں جو گرین پنجاب نرسری سرائے سکول اور یہ شتوت دی ٹھنڈی چھاں ہے جداں بھی اساں ایتھاں آنے قسم خدا دی مزہ تے چسک جیو پہ سلامت وہ تمہار بھی کہنی کہ جداں اساں ایتھاں بیٹھے ہوں تے لائیو پروگرام سنا چلایا ہوئے ہائے ہائے کچھ گالیاں کہ سب تو پہلے تا سیلاب دی آفت جڑا سارے ملک دا ستیہ ناس کیتی ویندی ہے ہائے ڈیرا سنیل خان دی چھنک رہی تونسا ڈیرا غازی خان کوٹ مٹھن شریف راجن پور تک اگے سندھ وچ بھی ہے
بربادیاں تے تباہیاں کیتی ویندے اور ایک تباہی وہ آفت کیتی ویندی ہے ایک تباہی سارے انتظامیہ دا دکھ کیتی ویندے ہائے ہائے کہ سارے جتنا کچھ ایم پی اے ایم این اے حضرات ہیں یا سارے متعلقہ سینئر افسران ہیں کوئی ای پاسے کہیں قسم کی توجہ کوئی کہہ نہیں یار اساں انہیں کو ووٹ دیتن اگر اج بھی پچھلے وقت جو سارے صحیح نہ بڑھن تو ول اساں انہیں کو بھالے سے چکرے سے دوسری گال یہ ہے کہ مار صاحب گال یاد رکھنا لیے کہ ان وقت عمران خان کو شہباز گل پیارا لگا پہ وہ کیا پہ جتنا ہے تو پوری گورنمنٹ کی اسلام آباد انہیں کال کی تھی بھئی او کٹھے تھی وہ بالکل آ کرو اگر یہ کال اپنے تاریخ انصاف والوں کر دیں کہ جتنا جڑے جڑے بھی مقامی ایم پی ایم ایل اے سارے تاریخ انصاف والے یعنی کہ راشن پانی جو میرے خیال تک عمران خان نہیں یہ گال میں بھی انہوں نے سلاب کے بارے کوئی گل نہیں کی تھی بالکل نہیں کی تھی وہ اپنے اسلام آباد کی کال کر سکتے ہیں سیلاب کی کال نہیں کر سکتے کر سکتے اچھا یہ تو بڑا مار صاحب یہ ہے کہ توسے دے وچ بہت بڑا سیلاب بہت بڑی آفت ہے اندے بربادیاں تھیاں پین اندے وچ باقی ایم این اے ایم پی اے حضرات کوئی فردا فردن کہیں پوسٹ کی گزرتے بھی ہیں جڑا سارا پنجاب کا مالک ہے عثمان گلبار وہ نا نشان کو نہیں پتہ نہیں کراچی ہے لاہور ہے اسلام آباد ہے یہ بھی لوگ تنظیم بنے گی آل پاکستان بیٹر فور ہاں گال لمبی چڑی ویندی ہے کہ این سیلاب کی گال مہارجمل خاموش کرنا بیٹے مقبول کرنا کرنا بیٹے رسول فرمانی کرنا بیٹے قدیم مہار بھی کرنا بیٹے اپنے مختلف دین کے طے کرنا یا سارے ایم پی اے ایم این اے اچھا ایم پی اے ایم این اے تو اپنی ذات ہے جہے انہیں دے تلے ورکر انہیں دے مونڈ کے سائیں کرتے یہ بھی تو سارے ہر پروگرام دے رہنے عامل سارے نال سارے سیوے البھلیاں ہوجن سنگ سنگتے اگیار بیمار تھی وینن جے سنگتی سنگ نہ ہومن تا سنگدار بیمار تھی وینن جھٹ رس پومن منہ نہ بولن بیمار بیمار تھی وینن ہن واللہ ظاہر باج کرے درجات اساں گال میں آگے بہت لمبی کیتی بیٹھا صحیح ہونے دے حکم تے دو شعر غزل دے کے بادشاہوں دے نال نہیں کرتا جسٹ یہ پرسنال جسٹ بادشاہوں دے نال نہیں کرتا نیک نامے دے نال نہیں کرتا یہ بادشاہ ہیں جنہیں لوگ دکھ روندے بیٹھے ہیں جنہیں دے گلے شکوے تے بادشاہوں دے نال نہیں ٹردا نیک نامے دے نال نہیں ٹردا ناصر میں پھراویں تو پھر سن آنا
میں پھراویں دے نال نہیں منظر میں پھراویں نوں پھر سنا میں پھراویں دے نال نہیں ٹردا میں قبیلے دا پہلا باغی ہاں میں پھراویں دے نال نہیں ٹردا میں قبیلے دا پہلا باغی ہاں میں پھراویں دے نال نہیں ٹردا یہ پچھاواں میرے پچھوں ہوندے میں پچھاویں دے نال نہیں ٹردا میں تو ٹردا ہاں اپنے پیریں تے میں تو ٹردا ہاں اپنے پیریں تے میں ہواویں دے نال نہیں ٹردا اور جیکوں سفریں دا خوف کھاندا ہے کر بلاویں دے نال نہیں ٹردا بادشاہیں دے نال نہیں ٹردا صحیح بھائی اپنا لوگ ظاہر صحیح ہے اپنا خوبصورت سارے خیال بھی کیتا اپنے خوب شیئر کیتے حکمرانے دے بارے گال مہاڑ کی پہ جانی جڑا حکمران کوئی بھی ہے زندہ ضمیر ہو سے تے حکمرانی میں نہ نہیں کر سکتے گال پاکڑی سے زندہ ضمیر ہو کے جیونا اوکھا ہے ظفر بھائی بسم اللہ جناب میں انہیں سکر لگے آدھا کل کر لینا کہ پوری غیرت نال بندہ زندگی دنیا تے نہیں گزار سکتا پوری غیرت نال جی سو لفظ ہوئی کوئی اگر جیونا چاہتے ہو تو ول دوائی پوری پہ غیرت سچائی سب جیونا ہے شرط ہے جیون اگر جیونا ہے تو پوری غیرت نال میری سمجھ کوئی بندہ ایمانداری نال نہیں جی سکتا غیرت اسے تو نہ ہے اکھ جتنا حیا کہیں دی ہوندا ہے ان کو ایمان بھی اتنا کوئی پیرامیٹر نہیں چیک کرن دا جس بندے دی اکھ جتنا حیا ہے ان کو ایمان بھی اتنا حکمرانے دی اگر اکھ چ حیا کی شرم ہوے ہا تے ساڈا ملک پیرس ہوے ہا پیرس دی اج مثال دینی پے گی کیوں دینی پئی ہمیشہ بابا انہوں نے ترقی کی انہوں قوماں انہوں نے اپنی قوم دا سوچا ہے اس زمین دا سوچا ہے جتھے رہندے ہیں ساڈے حکمرانہ صرف اپنا بینک بیلنس بتایا ہے اپنی کوٹھیاں تے زمین بتائی مگر چھوڑ کے گستان دے وچ چلے جاندے تختی لگی ہوندی وہ بھی مٹ جاندی ہے دیگر ویلے وقت ویلے کہندی قبر بولیندا وطنا ہے قبر تے لگی ہوئی تختی تے چھکی دید مریندا وطنا ہے وہ قبر تو لگی ہو چاہدا نجمی کول غلط سکے دا حکمران جتنے جاندے پے دنیا تو کوئی پچھو فاتحہ پڑھن نہیں جاتا گارنٹی نہ لگ سکے یہ فارمیلٹی ہے فلاں دی پرچی بنائی گئی کہیں جیندے دی سالگرہ منائی یہ کاغذی کارروائی ہوندی ہے اخبار چھپن واسطے سیلاب جڑے بندے لوگ گئے اللہ جانتا پہ ویکھیا کہ انہوں نے پانی کھٹیا ہے آئے ہاتھ باہر چمبے باقی لایا وچے مٹی دے ہے اندر وچ بال بھی ہیں خواتین بھی ہیں بڑے تے چھوٹے بھی ہیں وہ حکمرانے دے بارے کیا بے اختیار ہے کیا حکمران حکمرانی نہیں کرتے پے صرف بے غیرتی دے اندر حکمرانی چلتی ہے کہ اپنا جہاں بھی افسر کسی بھی ضلع تے تحصیل تے بیٹھا ہے کہ پہلے میری ترقی سارے اختیار ہے جو اصا کی وہ کر ایک ایس ایچ او ایم این اے ایم پی اے نو ڈھک سکتا ہے وزیر مشیر نو ڈھک سکتا ہے جو سارے منشیات ساری زمین تے عام ہو رہی ہے اس نہیں روک سکتا کیونکہ ان کو پتہ جاتا ہے دتا جاتا ہے اینک لا کے اپنی گڈی ڈالے بیٹھا رہتا ہے سر معافی کرنا بات کرنا کھڑی ہے سر میرے ملک کو میرے وسیب کو تباہ کر کے رکھ دیتا گیا ہے 18 تو 22 سال کے بچے نشے تک بچیاں چلتی ہیں نشے دیا کوئی بیچ رہا ہے مگر نہ کھانا بند کرا سکتے ہیں نہ سیاست دان اس طرح گل کر سکتے ہیں جی کریں بیٹھے کیونکہ وہ سب ملنا ہی کوئی نہیں ملسی تو اسی گل کر سکتے ہیں سارے کو طاقت ہے اللہ نے دیتی ہوئی طاقت ہے اسی بول الا دے سکتے ہیں نا کتنے سٹیجاں تے یہ گل ہوندی ہے ایک میرے ایم این اے میرے حلقے دا جس کو میں ووٹ دینا ہوندا بیٹا ایک پروگرام وچ میں کہیں کوڑے میرے بھی سمجھ آوے نہ آوے مگر میں تھوڑا پڑھدا پیا دوستاں نال کہ سارے سر دستار دے قابل نہیں دستار دی عظمت تھوڑے سردار دی عظمت تھوڑے جی چھریاں دے بازار دے تلوار دی عظمت سب کچھ بنیا بنایا ملیا ہے لوٹ مار دا مال ملیا ہے ان سے حکمرانی کرنی ہے بدتمیزی کرنی ہے رعایا نال رعایا نو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے برق میں گالے ختم کرنا سیلاب والے میں سوچو ہاتھ بنا بھی سانو آگے کوئی نہیں نہ کون دیتے ہیں ایسا ہاتھ بن کے نہ کچھ وصول کیتا ہے نہ کرنا بس
सौ की बारगाह च हथ बनया जिंदी असी मखलूक हुक्मराना नूं आदे पे कि इंसान दे फल बन के इतनी ऐलान ना कीती रखो उन्हें मस्कीने का अजाला करो जिस तरह हो सके उस गल मखरूज करके रख दिता है पूरी कौम नूं पूरे मुल्क साडे जम्मण वाले बाल भी मखरूज है साडा मुल्क जिन के जिवें साइकिल स्टैंड बने होंदा है वो पैसा साइकिल स्टैंड का पिछा इदारे जाता है इदारे वसूल करते साडा मुल्क इसी तरह चलता पाया कर्जा लिया जाता है वो तकसीम किया जाता है अगर भाई एक अफसर वापदा का है पुलिस का है या कहीं भी महकमे का बैंक का एक ऑफिसर 12 लाख तनख्वाह देगा महीने की बाकी कितना तेल है जिसमें फ्यूल आते हैं कितने लीटर है करीब 12 लाख तनख्वाह है बाकी मरा आते हैं वो हर महीने वसूल करते हैं वापदा के बंदों बिजली 500 यूनिट या चार्ज भी फ्री है ये सारा कुछ साड़ी जेबों चो कढ़िया जाता है उस अफसर को आखना है कि तू ड्यूटी पूरी करनी है जो बंदा आए वो शिकायत साढ़े तक ना फौरन कॉल ना करते सही सारे दोस्तों माफी करने देखने वाले बंदे दरखास्त करते पे इनकलाब लिखो सूखी बॉर्डर को छोड़ देना कोई सूखी बॉर्डर ने साड़ी नहीं सुननी गल असा लिखी ना असा इनकलाब की गल करने बैठे कि लोगों अपनी कौम में जगाओ सुते ना रहो मेहरबानी करो मैं रस्ते पर करो लेना रहा रस्ता बंद उत्थे बोर्ड जो लगो है वो एक MP का लगो मेरे हल मेरे कंड पिछे बोर्ड वो बंदे का लगो है जे अपनी जेब चो सड़क नहीं बनवाइया मैं दलील लाई पाता बेटा वो फंड गवर्नमेंट ने दिता है गवर्नमेंट की तो पिनती तो नहीं रही ना बाबा वो फंड तुसा असा दी जेब चो कट जो टैक्स देते वो टैक्स की मात्रा करोड़ों रुपए आते हैं सड़कों पर इस वास्ते लोगों को जगाओ अपने स्टेज पे बागड़ी साहब जफर भाई तमाम लिखारी बेरजाक से जदा वोट मंगन कोई बंदा आए उस नाल सवाल करने मेरी दरखास्त कि कितने रस्ते दिते सी कितने अस्पताल बनाए कितने स्कूल बनाए कितनी यूनिवर्सिटियाँ असा तो उन्हें पिंडे वजह जिले रोंदे जमे ऐसे पिंडे कोई वोट मंगन क्यों आ गया कोई जवाब होवे तो वोट तेरा है अगर वोट जवाब नहीं दे सकता तो वोट उदू लै जी सच तंदूरी हजूर नहीं थी गल अधूरी हजूर नहीं थी जो भी आखो हजूर थी सकता जी हजूरी हजूर नहीं जित के हारण की उम्र लगती है संग नितारण की उम्र लगती है चार पल में चार गल के सारण की उम्र लगती है जुल्फ पूछे न सही हयाती थी बल संवारण से उम्र लगती है मैं कुमारण का सोखा नहीं मैं कुमारण की उम्र लगती है ज्यादा बोलना ना जाके फौरन अदन पानी दियो ऐसा पानी ना मंगते ज्यादा अच्छा ने एक शेर सुना दी केड़ा पुराना शेर में केड़ा बता तेरा बार मैं भी नहीं करा कोई भुख तू तंग फुटपाथ उत्ते तस्वीर विचेंदा बैठा मंतर देखना वाह 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 कोई भुख तू तंग है सर व्हाट्सएप पे कोई भुख तू तंग फुटपाथ उत्ते तस्वीर विचेंदा बैठा कोई हाफिज कारी पीर ते जाकिर तकरीर विचेंदा बैठा कोई वेचे सागर गालिब नु कोई हीर विचेंदा बैठा है कोई दौलतमंद खामोश था कश्मीर विचेंदा सुन सी अजमल खामोश में दसो इजाजत दुआएं याद रखो तमाम लिखण वाले इनकलाब लिखसन ते मोहब्बत के टोर कट्ठे टुरते पे सलाह बल दे असी नाल हैं जानिया अल्लाह मौला कोई दुख न देवे कल पाकिस्तान के खैर मुस्लिम की खैर खैर की टोर इंशाल्लाह कट्ठे जी बच्चों